Kedam tang pai ni pai kre player ni Rongthelu along ingdeng trok sikebra ner kep India Independence Day pen pachetonsi pen nini apharman football kepathu paman pon. Amloki Sports Association atum pen cepatir pipon bangso ason kepathu ki bipon pen kedam tang 15 August ani angdung kiti pathu pon le. Labang solong mai pu bapuram rong pilapen chunbang joyras rong pilapen klembang pu bang pietum do de sangsik gache paduk pen ajok misian pen pachun pon. Lason si aluhiam man pen borjan BDC Sonaram Singnar chitongdun amelong manja along ward commissioner hunteron amloki Sports Association along advisor Bidya Singh rong pietum chitongdun lapen thare onteron hirbang satami chitongdun. Obi kimia tuma pan ko son ke charlia hin ke pathua hin aprang ke paprang dun thekjia phan abidi sore hai hui thante kangsi mesen pen mai pachun pon. Uwi kingdum han labang su aning parung poni labang su pathek long phana tum pini tum long tum asa aprang pini tum labang su labang su kiteng pon sport is on pen Uwi kini sumadum phan kuson si awa plan permission ni ma apen thu nona kai ison soni adlong lo konani ni postu ki chuta pili thon kitap ta ho pu labang su komia phan si dagrong thulu sport ison bank ke labang su asayang deng deng pon kola loi tum long pini labang su asayang deng long ngai tong du ni tum long Ali hisar pulo hang pon ben thui tum long tong ui kini nong nang ki thang klong ui kini tum hirbang along tamialang ni akhai lu tami lapen thu karbila meda mairong ta stand secretary lapen thu borjan yutronong onteron kini ladang tong du manja Buat komisioner pinteron ini lang kami itu bahan adi nang cipidun kapen tutin ladak ado kawin itu yang kilu mate amkis polison klembang pu bang benceng lok kado kawe arat anu mepini itu bahan abang su mesen tek lopen adi ni pidun pon kado kawe rong arat pantari itu curul lo. Harsing rong hang report KTV News.